Više od 6 decenija Dimitrije Mita Stefanović, požarevački sajdžija, čekao je da se ovaj sat iz svečanog salona opštine Požarevac vrati njegovoj porodici. Sat je samo deo imovine koje je nakon streljanja Mitinog oca Dragiše 1944. godine konfiskovana. Čekalo se 62 godine da bi došlo do pravde neke koje je neko napravio bez ikakvog razloga. Moj otac je ubiven, samo što je bio bogat čovjek, ljudi. Ja znam dobro ko dete, kad su dolazili, nijedan papir nisu uzimali, nijedan dokument nisu tražili. A ono što je najvažnije, uzeli su sve ono što je vredilo iz kuće. Uzeli su sve ono što je imao, zlatne stvari njegove u šifonjeru, to je uzeto. Uzet majki nakit, uzet sestrin miraz, uzeto 3 persijska tepiha, kanabe uzeli su šta su hteli, prosto šta su hteli. Dragišu Stefanovića, požarevačkog časovničara i juvelira, uhapsile su novembra 1944. godine sa još 40 lica nove partizanske vlasti. Ubrzo je na ulicama Požarevca osvanuo letak kojim se građanstvo obaveštava da su uhapšeni Požarevljani osuđeni na smrt zbog navodne saradnje sa okupatorom. Nakon toga gubi im se svaki trag. Odveli su ga ovde u ovom zatvoru gde je bio. Odneli smo 3 ili 4 puta korpe sa hranom i kad smo 5. put, valjda i 4. ili 5. put, ne mogu tačno se setim, odneli, oni su rekli oni su poslati na rad. I odatle se gubi trag. Okružni sud u Požarevcu nedavno je rehabilitovao 20 lica sa spiska smrti, među kojima je i Dragiša Stefanović, pa su se tako stekli i zakonski uslovi da se Čika Miti vrati sat njegovog oca, koji je nekim čudom završio u opštinskom salonu, a da se doskora i nije znalo čiji je. I meni je posebno drago što je porodica Stefanović, to je njihov predstavnik, naš građanin Mita, čuveni kao Mita sajdžija, dobio svoj sat i vidim da je srećan, a to i nas čini srećan. Sećam se ko dete, kako je to lepo zvonilo. Teške su to stvari, ljudi. Onaj ko ne doživi, on to ne može da shvati. A ne daj Bože, nikome ne želim takve stvari da mu se desi u životu. Ono što se moje porodici desilo, niko nije od mojih doživao, ni brat, ni majka, ni sestra. Svi su pokojni osim mene za taj povraćaj.